Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Ka hanyo trap youth council ka bapan pawi ka jing bamhun halor ka jing yasoy jong ka sarkar Meghalaya bat ka Assam ya ka memorandum of understanding banyapan ba upur usam ha ki hinreo tali ki jaka ki baya ka jiaput ha ka sngi thok ding jong ka hinreo tali ubnai jemang arajar arpuar ka seng kala thang ki dorting shop jong menteri rangba ka jela Konrad Sangma baru sembut menteri rangba uba preston tensong ha ka jing elang pa ba ka balalong ha ka snong bakla para kasnong kabaha bahapo kahiman nong Spung Ribhoy district hagajingelang kabala penlong deka HYC hapo kajingelam jang presiden usamla Robert June Kharjarin laya simbentalang deki nongelam bahakmat jang kaseng na central body but na Ribhoy district acting chief jang kahiman nong Spung kirang ba snong bat kipai ba nong song snong kibala penpau ya kajing persa kabajur bat ya kajing bemenjur halor kajingnya penbaik pot hapadeng ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam. Kamsimton keno ke dispute. Bat kamsimton keno ke bagani ke cekak ke depo ke Kota Assam. Namar panake ke cekak ke yang mentah. Sadu uput kane utau borderline jok Assam. Ke sepor banjai 4 kilometer ke Jinjai. Nangya sikane ke tan ru kalau 4 kilometer, nangya sikane ru kalau 4 kilometer. Dan mereka kan tindak kajing baka. Kadang kita tidak akan bakla kata kalau nak Muslim, hapas pak nyopun riu. Hakapa kini ki mandal jangka Assam, kila ai ya ki katuk ni ki pata, ya kini ki pentor. Tak kajibit jimbiang jangka jisim tajana, apa yang kena ke British. Kini ki mandal, ki ai kini ki pata, ya kini ki pentor katuk ni. Dan riu sim long Spung. Ula dapat komplain ya kan ya, but ke Government of India, Home Ministry, katum ke Sula Agreement, kat kendai spa, laipo kendai. Kalau penbena, bagani kita ke kilong puri pura, hapok ke Himanong Spung. Kalau nadu ketika puang, hadu kat kendai spa sau kendai, berdasarnya ke IOA, tadi kata ke Instrument of Association lagi sim. Kali kecekahi kahabi kok kahiman Spung. Ke berisi kata, ibu jom yang kita nak kaji yang kecilongok. Kumno ke Assam, kawan hari ini jeka, baru saudong gini kita Meghalaya. Kengi asom, dan yang isusum, bagainya ke Assam kalau kumno tokha, kabarung baik nak ketika wak, kabutan kekeram. Kabar karung nanti lapok keram, hajrong lum balok ke Meghalaya. Kasurung may nang tena program, bat ngisi mundur, bagay na tokha ka na Assam. Bat ngi berkat, bagay na MOU kebaisan menta, kamut, ya ka na tokha, ngin perkendrian Sundan, sate caput Assam. Kata ka ni berkat ni. Henry Pelse, ngin sosi, ba, ya ka na tokha, ya kalungkung dari kecil berkang, di ay penban sepo Assam. Bak kita kedua hana bangin sa keluar ke Assam, bangin sa island tea. Kaya kaya MOU kalau penkelan lupa, yang ini nak kita ketahui persya yang kaya MOU. Pi kilong song badan hakane katan ni dong pi. Pitep katno akar udon jaka pak preston hapo di merigau halun kong. Katno jaka Konrad Sangma udon halun kong berdi merigau. Kumno kinot bandi ya kani kita jong hima syaki sarkar Assam. Tanda kani MOU boleh sign klem da penet jumut klem da pensong long rimha ki pendam no ya ka history jong ka hima nong Spung ya ka history jong ka hima jirang kabaladan da kispa bat ki hajar senem. Kisim bat ki nong elam jong ka hima nong Spung bat ki hima jirang kila play ya ka set ya ka snam ya ka bormet. Banyada yang kini kita kumno kini kiberi mentah klem ke dompet jongki kinut bansim yang kendau jongki balpanai sawe kani kadon kam yang kejing penrem haduk kata cubu mentah ada mangi kum ke SYC kani sim no ejka jomba pustun bercokonat sangma un menjur yang kata klem ke jingpet jongki
Natharai laradon balik yuk jat tangi cakap jongki. Kilapa do pulit ban pabong ban patit lapi kena kata. Kumno baki mentapat kinut mensyem gini cakap kasih ban aino cak asam kani da lele ruem nginom na ban priang hak HYC ban ngai chem. Bama piru kum kinom som senong jong kani katai pinom priang yakum kani ke moyu kabalasoi karena pensong longrim halar kahok kasat bat hagajing sisa. Bama piru kibalayo jakarep kibala imka na kani kejaka kilayo ya kisnachu snaying snasem hakani kejaka pinkersan ya ki hima jomki hakani kejing kun jomki hima baniada ban penne pensa yalau jong uput usam jongki. Kabelan ka menta kalong bangine banya teli ide ban ai ya hakti komon hakti kadian ban kersan yang kini hima bakilien baniada ban penne pensa yo put usam di jongki kenang baga songsuk songsangan kanwan pai biang hakani ke jaka ke jongki layo tu yanga menne bo mensua kamdan tan ka huri hura hakani ke jaka ke jongki dari nadu bawan ke regional committee nadu basanya ke moyu menta kinong songsinong kidon hapleng jong ke jing artatin bat kidon ru kinong songsinong kibaya kulumar paramaki namar balai kejing le jok regional committee buat jok sarkar miklia kalau babaklah hadu kata-kata. Subuh kowe izin keli lada kaying jompi kahap asam ke jakarep ke jompi kahap hamekta hameklia hato kata kalalong. Lada kalong kumta kan sami kahuriura bahkan sami kejing kenrum kenram hakane kajaka ke jompi nata kadau ini bendawa nak sarkar bakane ban pembet biang ya kani ke mayu sasisin bakara kim tere ban pembet ya kani ke mayu sisin ngisu banong bangine ban kondem bang ide ban penrem yaki bagi kuat ban kansai balada kanon sasisin ke jinga pembet ini kiput kisam ka sarkar makhlia kamdei ban dekret ya kani council ban kumjuk ru ikima kasih namar gila kansai bagai sarkar makhlia kamdon jaka mereka kendau kani jok hima kasih bat kumbalong barok ki jai kendri wa partai barok ni burom ni kita kendau bat aba pendek put pendek sam ngine ban snap nengkong ya kasur jom kita kendau kentang gawai suaban penkut meskwa ban ong tangkan ni gawai ba kila imsuk imsan hakini ki jaka labun bun snem to pendek ya kata ka songsuk songsangan buat ai bakane ke moyu kan pen kulumar ya ka songsuk songsangan hapi yang ni namar relatif sai bakane ke moyu kani bakla bakane kamram ke jonga ke jompi ban penbet ya ke ai ko ba ka sarkar mekhlia kalale bakla kirim ke bayar thì cả pelat. LPP